Manipur LEINGAK employees sing na PHANGLIBA benefits sing aduga manamna Loktak Development Authority LDG staff sing da PHANGHALLU HAIBA demand da tha asigi kunmari de CHATHARAKHIBA WAKAT MEEPHAM ngasi NUMIDANG WAIRAM LOISHILLAGANI tha asigi kumapan da Sizwak strike Houragani HAINA LDG Workers and Employees Union Manipur Secretary P SHYAMKUMAR na PHONGDORAKLI Taupok pidalay be LDG office get mamang da CHATHARAKHIBA wakat MEEPHAM adugi ngasi aroiba numita wafam asi phongdok laduna mahak na hai numit humni chupna CHATHARAKHIBA wakat MEEPHAM asida LEINGAK maikay dagi amadi LDG officers singi maikay dagi positive response amata phongdoraktabana thasigi kumapan dagi hauraga Sizwak strike sathaba haunaba sem sare HAINA sumak na makhatake तालिबा दिमाना सिगी दमकता अखोय 2024 की जुलाई की तांग कुनमरी देगी धरना अखोय हौजरपनी अदुबु धरना सिदा कुनमरी कुनमंगा कुतरुक फाव अखोय तांग कुतरुक फाव धरना सि लेबनी अदुबु ngasiना धरना की अरोइबा मिफमनी अदुबु धरना सि फम सिदा ngasi फावबा रेस्पोंड ओइबा पॉजिटिव ओइबा करिगुमबत लातबना मरम ओरगा अखोयना तालिबा दिमाना से फंगद्रि फावबा अखोय जुलाई की तांग 15 दगी अखोय थबक लेपोट की खोंजंग हाइबदी सिजवा स्ट्राइक से दिमाला सि फंगद्रि फाव अखोय चथजगनी हाइदना अखोय ngasi लापिरिबा मीडिया की थोंग अखोय यूनियन की सेक्रेटरी मोइना पाउदे पिजर